Amen. Otamenaze. Pastor. Sitema henya na ha. Esi watuma se sha nungu Kristo ne batama sitema henya ya. Mo me ya shi orunko. Ya no orunwe adoe shimbatama mba gene nungu Kristo ne bro orunko anyim no ngwara. So onya nkwangu he ya awazo shekwa ne mo ngwa. Nyaka. Ada petindi azada nenge mgerem ma o Kristo ele na hanga. Apo tabeve sebegele pene nyanja. Shayange nyasi to seba Kristo. Na hawo ko ngwa azona. Gbasha mi o jiri ko ya e. Unenge we mbadon fa. Ya mi yeme soro pe. Akewu. Aseba Kristo sere ngaga ya. Wo eyona. Ka ngere manenge njera ga. Nenge mgerem sebele zade tare me kwa woron. Continue. Machive si fatindi. Alimbia kwa ingia na hangi mimi ya jaola kana kuma welcome na. Mame pino. Ado zase zwa. Pastor. Ado. Hihi chiwe mzazwa hakwane yaga. Unengu oretime lesu pwene hura hene eza Yoruba da sebe hidene. Wetu washakwa weru naga. Nenge, pastor. What team have veltik nek pa yani da nenge mgere. Kanya si di nenge ngere me. Yob zakurumi. De do lam. Continue. Pastor. Yangi liva benueva deme ondo no liva benueva deme kadik ya to shaguku ni yem ni da nenge mgere mga. Ngu he yo woron. Atu mimi elu mo zave we ngu he yo na wo akwala okure nya. Yangi liva benueva mgere deme ka gwama ka wadik ya to pastor ni zamgere mada nege nekpa ni ma dem mgere mada. Wo ya mo he ga woron yo ya wo ton yo Kile. Ado. Ngere machine yifi. Makposo ngere ma hekucha. Do. Se zangere ma nenge kwasi nenge lu hekucha ga. Shamlu nungu Kristo wasi wodi nenge ngere hekucha kumo konwe. Kwala nungu Kristo wasi lumu kwala ga. Naha mgere ma ona nenge hikucha ma mgere ma ona na nenge maru mwa le kama hana mahimbe. Continue. Ka mgere ma hana mahimbe nda nenge ma nge kparu hikucha gwe mana dzeke ni yem ni da nenge mgere mwa na ka no hwa ni kuma kon ga ze. Jaya shakwa orunwo ya kase guda kase mai ne. Kan le ma ni yem kon mi. Pastor ka Shiga aluka chawe kwa ni ila ne yaga. Aluka ya me kandi jira ka chabe ka wo pastor wo kwa rai ka wo ku se ka. Ika he mo we wo se ba yem ne pon ka wo. Na ka wo yem kon shine kama mi yem. Guda ya zikele yem kon. Actually, it's a case of complaint turn to a cause. Shiga, alichawe kwa nyine na yaga pastor, moya mumono mkumune. Mmo. Pastor ka wo warun na hide yo. Wala batama ga bagen fa. Na haru ka ona hide ga mimi je kwala me ampem na ko. Adukra we pashu so onu mo yem na. Kule ko aga na mo tem ko ma ka wo ru pastor e. Ukura se ka kishi. Ba yangi ya ro ka do gamba. Uwe kwa be na me ka ka mo. Mmo. No mo ka me ti.